Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Ban penyak baik ya renti biang ya kerukom penyak kali ha maulai stan bos kabalong kawai ni jaka kapujur ba jing thang kali ha ka arpsan terik unai luar archar arpho u MLA jong ka maulai constituency uba PT Sauk mi rengkat ka jing senran lang jong urang ba shnong ka maulai phutmuri uba Sylvester Kurba bat urang ba shnong jong ka maulai modat baki uba BR Kharmujai kilalit bini kendo u Superintendent of Police uba pek na traffic uba Vivex EM bani keren na benta ban bu biang pulit penyak kali hakini ke jaka namar kala bu jing hadu kata tai ki kali ki baya lingba jong ni surok nakada ko jing bom dan syuk ki pulit penyak kali mentalan re benai kenti ka jing bom dan syuk ki pulit traffic ban penyak ki kali ha maulai stan bos kadai namar baki riu sim kabu ki lakta akti wat syok pen mensaw ki pulit henre benai menshwa nakaliang jong ba Vivex EM ula kentui ki ba banang ni syakhmat kini trelang bat ki pulit kanang banweng ya ka jing thang kali hasurok namar ka jing bom dan ki pulit penyak kali kan pensok sat hi ya ki ba nong lek nongwan Terus nam gibadak ila syam cinge hadu kata-kata haga bedai batkan ka traffic hang ni po joka hang ni po oi astan bos tolayat mentan dulu benai duduk benai Januari Februari layak untuk normal situation benai March April May June July August September mentan dulu benai nomor ba ini ke pandemik COVID-19 nila syia ya biang ko ban syia jos nakaliang jong ngab bamli garang basdong nakaliang jong ka traffic do ka jiwan jong ni ko por mata apa kham kong san ka dei ha ka ba bo ngam ne matalan riu benadong riu benai tam musudan su ka traffic hang ni apo stand bus hang ni apo jong hang ni apo ka jaka ba yang ni mata ti ka dawang berkhot ni tip ka jibom dan ni traffic hang ni nakadaw bagi traffic police ke bedap nama taka jingpet jingbiang jaman yai bet yati kali nakani yang juki la don ki ba takti la ni ba show ya ki traffic hakani ka jaka de nakani yang jongahi hadin mangala kli USP joka hakama for jom traffic yang jom barak untuk ko lasi sosial ya yang untuk menem traffic na penting dengan orang jibran traffic ke daw kalong bawai lagi traffic police kebetulan hak dengan jaka la syak traffic la show nak liang joki nong le dongwan de nak benda kani ngalang ong yu pen kai the next course of action what action you have been taken nak kena jui waiting for somebody to complain de kala show kata nak kena juga hadir ke wando mata ni ka ni coronavirus la syaya kuntu yaki bhag la syaya menta shibnai tam yaki bhag along normal nak jong abnormal along normal di habal along normal menta pada ngel syam jike hatu kata-kata haga bede bak ni jaka ni stan bus kani ga dong ka we ni busy road baro selong dia nang ni di hadir ni dang kata di pajak ke komplain Isang balang bu, abai-abai biar patpoy handi dong isang balang jadi kendo SP traffic atau apa. Tindakan dia jual lekran aja siang lepas bu no, immediately hadirin bas benar sebentar Malaysia ni juga. Laga part ngala nak lagi junga hingga lapan mam, nak lagi junga USP jong traffic badi usi jong mulai dulu lapan mam, nak dah junga jangan jadi hamakor jong kat tu kan nimut beliau. Hak beri bertakti yaki traffic polisi jongi. Bertakti yang itu kalau illegal. Berkamtam bertakti yang beriu betul betul uniform. Kata kalau little bit serious. Dan tak kalau bagi police officer jengi kalau cooperate, coordinate, bagi John nak benda kajipit yang sipit tak kena away akan jengi lawan beriu. Dia kajingker part nak kena jongai SP traffic. Ani upor kan beri. Aipor im dalam siplah tam. Nak kena jengi angka alat dengan wan access ke mai dia hak ni ski lang ong iki benda kamploy no makamlong shu haga bede pakai ni jaka nak kiba na mulai gila komplain na shlo na ko paro gila komplain ha bede ni jaka kiba na bar kim tip bagaimana po mulai duduk bang kajianadaw baka jing syak takti jo wis ta musuh dengan tip na susu untuk
Dengan ulang dah berkawin, tang dah kebentar kerja kapal dan katu berlibat, ban suffer pada paipa kan ulang. Dengan aku akan kerpar tolong SP traffic yang lain berpulek. Nak ada ini ban sumha, dan tolong oleh ken bayi. Aduh mentah kasih ban bono mentah ya kini mentah kini staff hak ni kerjakan. Kadang boleh kadang ban nak ada joki ken pek ken bit ken biang nak mentah kerja bertraffic. Dengan suku kam ngejungi hi ramdan hi nak ada joki polis. Nak ada polis ba tolong ya kaban regulate ya traffic kalau be hadu kata-kata. Nak ada buat best ba kador basdong. Kasungu banale sila tristam hadu kata-kata ban bit biang ya kena kerjakan. Om pada biang hak jopor Banbu yang padat way ni kirang ba matrestam ni pubek yang traffic. Mentala kalaya mentala ron tiu benai. Dang jin trestam nak dia orang ba snong dia kata jong ka pumuri dekat ka dobas dong. Dekat orang ba dong khamtam dong ni pon dong badan. Kira bu yang padat dalam peniat. Hai bor padat la persyang. Ndai hapne juga taru yang teng isnai ni barumban menung no ba. Ko ya mata ya ka jing hukum lande ka jing mai lande ka nuno ka ai ni ito ka jing pa ta ya juga SP traffic pagdolong mana bantu no mata ka long ya kini traffic akan dikerjakan lang ba ya ka yen ka sup benda ka bakar ka kuat ka long nakaliang jong rong basdong jong pumuri ila ba bes trailam ko ba nakaliang juga traistam ha kani hakade ba kani ka trauma menta COVID-19 lapmit biang ya kani kerjakan ka sno ka thal lapmit biang dengan kuat nak dengan jiru orang tua nak bertak jingbit jingbiang biang trafik nak kuat nak yang jong ka 12 nung kumuri os wa shimlam mi ka jikli bantrailang kat parki niki parki officer jong trafik ke badai ban pej hakani ka jaka khnang bandit ban biang ka jingker parro i madu kumurwas nong madu baki kan ni banta da baki ru bajan pas buker par i madu sumhai trilem khnang bagi eke bukan ya beruti. Kecingker pat juga kalau ya bro di betray business hakane kinong dia dah masih bat bro di badan dukan hane jaka. Hatu kabiang mo dan nak kalian gibreu benabar ki wan yang mai ki wan show ya pi. Hatu bro di badan dukan ni kin sipen kai. Nang utang ni way lada way na ki betray business hang ni. Ada one customer baham nong root. Habli malakran waktu ada kti hatu bro kin sipen kai. Hatu ginong tak spectators. Hatu gin naslong suhun. Sa show away mo bitray business ang niya. Nakaliang jungi kanong speka hatu kan biang, ang kambiang. Asno na tong kito nakaliang inum nito ang bitray business ang niya. Dan mano balik kumar, mau smobha ya shimlam ya kajingi kli. Wala siya dan nakaliang jungi ki shimlam ji kli kajingi kalong na kamanta jongi. Kani ko polong matang yap pulong mata. Di business kala ya bahang ni jaka. Paling kuat bagi bisnes kan pet syakwi pada kerjaka. Pat ko baru mereka don kai don kam, lor ka snong, arli snong, lor traffic police, kintu ya baro kiba do shong dukan hang ni, makin nong dido dan di jur, dan nong di sya dan kinu scope ha ban corporate lang. Nambah ka jingbit, na ka benta ka jingbiang ka badai ka joki. Kai ka ba aja kumurong ba snong ngapen rem jur ya ketu kejingle dong tu kira cloud. Nomor kulit kiwan hang ni ban yarap yang ban futsuk kalik kawan kamtam akpor long school akpor exam de kejingle jong iwe arngut kahla penthut sisa bat penja buram yak senang mulai kejong iwi bro away de kumya kini hi nginum ailat bala dangi lap nangai sekumat kemut nakaliang kesenang ru yin tray tenge de berpacur ya baru kini kita song bukan ni nila confirm ya ki dekat away ke association ke dia baik but dia manage ya kerkom dan disiplin lah kamtam kali ke COVID-19 but kum kalau mentah kali ke association jo gini ginong song bukan ke dong stand bos di trace itu but kilala banwanra ya ke disiplin but ru ngakan tujur ya ki driver kamtam driver kita ikut atur, ngamtip kaya ka sense ka jongki tambah biang yela dia, kemudian kiway deki thut rumnilai. Bat kamtam kinlap itu kita di private vehicle, bat kita kipriyo kibanang start,
Kiba sutu ya kai kanu parking bat kiba sutu ya kai da jaka ke ba ndai ban sange ndai kin kain baik tentang asa isna ya ki kulit la ki be aru be yang tang sifang de nang ne sikmat kolong ba nakaliam jogo dorbar sinang mulai futmuri ina ki tingi trailang bat ke traffic police jong mulai branch lada donkam bat apa kidu kanu kecing yang long deploy ban kira rekat bat hi hang ni cakap bat lu ke komiti senam kejongi ke BDP kejongi ke sang sama kejongi ru min ya trailang bat ke polis nang ban rara ya kesuk kesang ha kami jong kinung lek jong wan kiba hapo kani cakap kejongi de kepat ru ba ya ka dorbar senang mun bekiru ngine trailang nang ba ngin rara ya kejeng keluat jong ke trafik ya kani cakap nang bukan pensuk kinung lek kinung wan Kawai ngasua jemut ba bansuk bahawa bu CCTV ni. Boleh ni cerita. Boleh cerita. Nomor baru berpej ni mundur ko. Mo yang kata ngau ni. Bagi nyapel mundur ko. Bu CCTV kan. Bu CCTV bu boleh tam cepet. Cepet. Kita kita ba tu dia. Ni nak baca belum tu. Sab ni nak kalian sudah betul. Ai ke baca ni. Berapa baca? Jalan kerja boleh. Kalau ba. Kalau ada lapor saya ni buat kerja. Ayah ni semua sudah. Kalau sudah dengan sang ni. Dia kata kerja tak betul belum betul. Sudah lah kerja. Saya ayo berbaik. Oh, ini jadi perlu mau bagi dia. Dia ni lah kerja. Lah si polis sudah kerja ni. Dah kau kedua lagi lah, betul. Masuk, dah kaya ke apa penbaik. Kau jadi dua bagi semua selip. Dia dua semua selip sama dua boleh tam. Dia benar semua selip. Kau itu sian lah. Kau hidup sah, lalu sian. Kau kena boleh tam, tak kelambai. Lalu ramai semua pias. Lalu ada, lalu. Lalu bursa ni ketua apa yang berbuat itu. Kemudian belum kalau orang ni kulit apa mulai jumlah kulit halang kera yang tam kedua yang tam halang kera kedua yang ni gila kat pembantu tak dikawal jadi tukar internet kan jumlah ramai kan nggak tolong lada dia lo internet kabut kecil kan mereka dengan bos sekarang tekum jadi betul. Ini nanti penjara perlu pekerjaan. Mereka cuma penjara pekerjaan. Oh kita beri lesik clear tu ni apa lagi kedua lah yang berbaik. Lesik clear tu orang dari kedua akhbat polis dan juga mana orang berbaik. Kani ka point ni ka belum betul ba boleh ba jon kanu tiklat pun akai saw santri kilat pun ni bahkan kali CI pihak ni jadi kalau betul hadu kata la dan kamru dan traffic police dan mensua kan mau kita ki volunteer ni mereka kan lap ni aja kami aja baik kami aja nanti hadin pun sekam ni la yo yang bantu kata kali ke pas pernah kelat bangi la yo yang bantu di traffic police ni je tang yang kini kita nahi badan putri jinjab fungsi ba way traffic control sha tapi di la shaweng for rei ngang kho nong ba desi ngi khamla ban bu yang nakadau de covid ani ko pon na ani sau sian ni ka streng jungi ru ka hab kalong pang si tang hi rei nga kho nong ka way ba pi way ar hi ngim dei ban pendu kini ki traffic personal gidan hangni balai nga shop hadian bagi amali di tempat ba dan kam traffic hangni apa cuma di tempat ni ru yang am ni dan kam di traffic personal ni balai warna ka disiplin oh ya mau kulit penting warna ka disiplin priyo ko yang di madu balik sama cara praktek biar ke jinglang cawan new dia kat rumah pi dak jing le lailan mu pendua ya kata ka baik jong wei na ka hitam jong wei ka hok jong wei pun yang hawi ke cakal si bukti ban yang kita pendua no ya ka hok jong wei pada
Di kan kajing one kul ni warna atau disiplin warna atau regulation kan bukan dan kajing bet yang ya baru akan ya bet ya nanti traffic flow hang ni. Jadi pak yang bahkan ya bet but setelah kelar akan ni ka kenti le ladan kang di rambasno ni but kila ai di kaman di yang ba kan ni akan ya bet ya nanti but ngam try ni di bandian bau tang way na wan tak di bagian ya close na ini polis kan dia ya samprang bet kuat iki priuru dan tak disiplin but bila iru lagi ni ki kiat sini kelak lain dan ki accident ki bakhi shirkai ba ka baja yung have balik dan nasi dan tak disiplin kuat ubri dan tak disiplin kenang bau baik bahi dan kata kajing sungskan ya inti ya kali kadi ka disiplin kami wan tang hasol bahi kadi man nakam pero duty singkian do ka strong ka